U večerašnjoj Bujici o osporavanom imenu Trga maršala Tita pogledajte sučeljavanje Zorana Pusića i Maje Runje. U režimu u kojem jedan dio To je bila ljudi, velika razlika između tih režima. ali pogledajte, u režimu u kojem jedan dio ljudi stradava, onda ovaj drugi ne može reći, ali mi smo dobro živjeli, sigurno smo živjeli. Taj režim automatski... Po kojoj osnovi su stradavali? Dajte mi to recite. Pa zato što su bili ili smo bili protivnici Jugoslavije i komunizma. Čekajte malo. Jedna je stvar biti politički protivnik i biti proganjan politički, a druga je stvar biti proganja zašto? Zato što si kupio mlijeko? Nego zbog posljedica iz Drugog svjetskog rata. U Jugoslaviji je bilo proganjanja ljudi zbog političkog mišljenja. Da, zato što su željeli demokraciju i Hrvatsku. U redu, ali to je za svaku osobu. I to je ono što se sada dogodilo, što smo postigli, što je rezultat tog velikog napora tih ljudi koji su stradavali u Gradiški, u Lepoglavi, na Golom otoku. Postigli smo demokraciju i to je lijepo i to je dobro i to je ono što smo željeli. Postigli smo nacionalnu državu, to isto odgovara potrebama mnogih ljudi i sada moramo još nekako trpjeti taj apsurd da je tu taj Tito koji je upravo bio protiv toga. Mreža TV vam predstavlja Bujicu Velimira Bujanca, provokativniju i uzbudljiviju nego ikada do sada.